Hadin mala ithu yakathan bernihat kum kawai ne kichaka badan gel air bajapo tam haperthai bad hadin kajing katha jok sarkar ling ba katanat forest and environment Shaka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB banle jingjurim patoket banya ya baro ki karkhana ki badan hakate kathan menta kasi ka kenhun jokam MSPCB kala lech shaberni hal panstang ya ka jingwar banya bat jing token kani ka jing token kalong katkum kapor balabo dak sorka kabalong hapo shitayo shwaban IT ya ka kaiphon ya kani ka kenhun jongka MSPCB lingba ka task force ka bakenthum ya ki scientist but environment engineer layalam do Dr. GH Sharma member secretary hakani ka jing token ladon langru uba elsewhere ubadei scientist but ki environmental engineer ki bakenthum ya uba SEM uba YF lalu but uba M Tiuso lihat ini kedai haka kawai ni kajing jurib dan monitor jong office jongi kumba pilih hagi news press media ba government kalau serius bahaya gini ka isu jong kapanihat khamtam hadin balapa ba kapanihat kadai ka ba jabo tam nagalin gal air haka pertai borok kawai tago sarkar kala simkia ban langba ko order bagi yo receive langba commissioner secretary ba haka kat ring banai maj la ai pore Lai ke direction juga Meghalaya State Pollution Control Board ban conduct industrial audit ke babut air polluting industrial audit. Dan ngini keleng jongi ngi dan lupa ya ka task force. Ka task force pengila form additional lupa kalau dan menta kumba sistem ya. Ka jimut juga di task force ke babut ladang ide ni komplain ki barit baria di pak one man officer balaban handle kum kini isu ke balong major ke balong Malway mula supaya control di pihak penjaga task force. Kembali ini ketika task force kita duduk ni ke combine lang bad scientific branch, engineering branch, bad mga secretary. Kembali kita kepada hasil kita kepada satu sudah boleh balik ya ka simdim monitoring. Te kapor ka baay ngi kalong ka palangkot ako news ngi atay wala kata ru marsinyo ay order mata kasi ngi lasdan. Apa news ngi dengan sesabi di order tatum di cipuak dengan sorka. Lada pi pet haki kubor bami menta laba kajing singkia jong sarkar kali ko assembly bat kumjuru kajing singkia jong office jongi ngila persam ban ya wat kilati ban pendur ai gani katak le ni ka baong ba most polluted in the world ngila persam ban ya krelang bagi counterpart dengan apa asam takumbalong do rang tirang ba ban buram jengi ba la dep tho su menteri rang ba jong ka asam Inilah bani ngalai menjadi alai singalai apa press baka ni ka State Pollution Control Board of Assam ru kelas sedang ban sim kum kini ke senjam ba sim lengi yengi kap dei su ka sen ka patangkong kada pipai he press le ne record jengi negi por sigi por ni yai monitor ye ni kam dei su mata bak si bagaimana ni kam dei su to kompeti menjadi langsung apa assembly ni ke news bangla dep kham lupa nyau tili ki industries ki bawai lead dan ki bapen ki kendon ain kat kumga ain juga erat
hading ka tu katung girul naman gila pan high direction gila pan kang Henry Ondo ibadil kila comply leni kila pendeplut YKA ke ba ka office ke kuat ni habat dia teknik proses kolong dynamic haba ki duna ki bakala ni high direction ni kang anda kila dia ki pilih sementara ngai ban ke liang ka sisiliang mo sitai ba asam kila sedang pilih tiba ka YKA ke bangele jointly ni yo resolve ka ambiang mal bale le dingi le tang mangi le de le tang maki nginum po sai nama na ban khang le ti ga ler ni ka jing jaba ka tu bra le ta le si hakini ka jing le tre lang ti la ban yo ban thia tu so ko ba ya hakini ka jing baro ai gidan ko ma phat li gi di air polluting baro khai la dam dan ku air polluting le de air pollution control le de PCD pollution control device nginum sha hedu tang ban clear ba ladadam makanaro teng benjing thut ngi pha khang ngi pha pen bech wa kanda lada repair ni pen bech taki saya beng bat kali kemudian kata jing kali re banam don pungta tumna ada ke jing yang ni kalong ba takun feedback bengi yo ni ke industries nama kabai tring haban pre ready suko ban yo kata common platform solution no katun ke jing snap jong ke jing ni kalong ke jing ke ke power yung ba ka electricity le ka bayalay kalarem tan datang ban yo save le di ki kumle di kita ki but kan abadan nangi ki pendan kam yo PCD le di pollution control tang sila setang dalam pet nangi sipang mulai off kumbe pi naka kapalan karon tadam pinir let's see sipang ni lai thai switch kata ka di ya tengah try le dak yo ayo ko power ka ba biang di ka ba kam sustainable let's say kanong do kumbai kata ka di ka pun feedback siap apa ka CTO le dia constant operate dulu kita di kanton ke bade ya ka umi ke wa kade kita di kanton ke bade sepanjang air tapi kalau kita ngi check tiga online mentah ngi dang tonton ke ga emission le nega air online monitoring ina persang mentah ban rawat ye kini ki batu ka wa ru in ban ra la ka rensan ba bomdan kam ban manang ni ngin susok nang teng ila dapat mentah ngi dang persang sangat rai muslim su gila bandai kita digila ban lai kata kalau bang gila connect ke server jeng gila no iba pentu cawa kala trip ke sedang gila tip semata gila pasang ban lai kata ya bedi bagi ke sana ke bala kan nyaw tadi la kami ti kamde ke ba kam ni pandai assembly le ni kan kon don je dai ba jadi kita ke rutin ke kam jung ke ba na ke report marswai ke le ship dai tam gila kan ni kam don je dai ba dan re hadir gila ai ke direction suku mentah kilas new filter kimle bah sampai kumni kena ban kila do sprinkler mensua kimdan dah hadir bekila komplai ke itu di jipo ada office jung ni la pha ke officer jung ban ban itu hadir kalau juga ya inspection report kepada kena ni inspecting officer jung kita pun ke ai ke kendat gila rewok ni ngila wen no itu ke hang dan rekam de gajung wen ke ba baro sirta department agan ko report bagi lab yang ngiru ni kande be kunta kade ke dynamic proses tetapi ibu dengan kita tentu tak